Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itak at impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinagan a Marlon. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga isalaysay ito'y pakasarita kiti biyag. Tabarang makaitad iti basit nga adal, kadag iti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agsinatan dito isang wanan ti hotel, Almira Hani. Kaya't ka kumang itulod di Jebalayo. Amangan numakita na tati asawam. Wen hani, santan nga kuyog aging ga sentro. Kat okay lang nga oray sa anak nga itulod. Tinapatag, nagkita tamanin ita. Gusto ka, Almira. Laglagi pa nga ay-ayatan ka unay-unay. Agpapan kanyak, ay ayatan ka mat unay-unay, Marlon. O sige nga, Rod. Kat agan-anad ka, itidalan mo nga agawid. Nasaya at tanauray kamutlaangan iho. Mabalin ka ding agsarita ta. Katuna, mama. Apay. Anya ka di tinapatag nga ibagayo kanyak. Kaya't kamanan apalagipan. May papan itimadi a relasyon nyo kini Almira. Mama. Pangaasim ko maiho. Adaywa mo na dya babay. Amumat nga da pamilya na. Iso nga adaywam kuman. Maasi kayo kumamot iti anak day ta asawa na. Pasensyakan, mama. Ngamjak mabalin apat gantikid-kid dawam. Jak kayat nga agin nadayaw kami. Gaputa ay ayatan mi titunggal maysa. Anya, ngam ka sa noon no maisagmak ka gapo iti day tabanag. Saan mat siguro, mama? Baybay andak lata ko man iti kayat kong aramidan. Di kagdanag. Sa anak to ang maisagmak, gaputa kanayon nakmat nga agan-anad. Nakasingsing pati asawa ni Almira. Awa na pulos mading pakpakita na itilaksid ti pan nakaduktal na iti mading aramidan nyo iti asawa na. Agbain ka humabat, Marlon iho. Ado dita tinasaysaya at ngam iti dayjay a babae. Awan bibiyang ko kadagita nga ibagbagayo, mama. Basta jak kayat ti mayadayo ka ni Almira. Gaput ay ayatag unay. Oh, pare Marlon. Oh. Apay akas tati panangkitam kanyak, pare Alex. Adda ka dirugit iti rupak. Awan, hanggang mamok. Nagkuyog kayo manan iti dayjay nga Almira, di kalman. Di kan makapaglibak. Gaputan, nakita kayo amismo. Ket, anya ko man no nagkuyog kami. Ken anya ko matibibiyang mo, nga oray man pa'y nakita na kami. Ulitak manin nga ibaga. Dakas ter aramidan niyaw. Apay, saan ka kadi ama konsensya? Ama balin amarakrak ti pamilyada, gapukin ka? Saan ka kadi ama asya ni ti asawa, ken anak na? Sumardang kaditan, Alex. Awan bibiyang mo kada kami kani Almira. Naawatam? Sa bali nga minti pa nagrasrason mo, pare. Nupay kasta. Jak tulat na mauma amang palpalagip ken ka. Gaputan na patag ka kanyak, gayem. Ulitak mo't nga ibaga, Alex. Awan bibiyang mo kada kami kani Almira. Gaputa agin inayat kami. Naawatam ka di, pare Alex. Nala, makamukha nga rodan, pare. Natangken at talaga ti ulom. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay, Marlon, ading ko. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya dayta, manang Ela. Pangaasim, dumngag ka kumakanyak. Adaywa mo na di nga Almira. Amumot nga dan pamilya na. Pangaasim tapot demon no anyaman ti may papan kada kayo. Ti relasyon nyo ti kayat ko asawan. Amangan no maisagmak kagapo iti mading aramidin nyo. Da kayon ti pagsasaritaan dagiti tattao. Saan kayo kadi amabain? Kunak tumat aday tamanan abanag ti ibagam manang Ela. May sakamat aman nakibiyang. Di mila kayat maisagmak ka. Iso abagbagaan ka, ading ko. Daytoy laang ti maibagak manang. Awan makalapad kada kami kani Almira. Gapo taagin inayat kami.
Amom ka di, nakaragrag sakak. Gaputa kadwa ka manan nga agpasyar ita dito'y parke. Almira, hani. Oray siyak, Marlon. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Ay ayatan ka unay. Kasta akmat, hani. Ala, ituloy tanti agpasyar. Kalpasan na, mapantan tumanan iti hotel, asigud apapapananta. Siga ti makaamo. Sumurutak iti oray sa din apang ipanam kanyak. Gaputa ay ayatan ka. Nasayata nakita ka dito Almira. Rudy! Inton madamdama. Di mo kumaliplipatan agatangan ti agas ti agurigur nga anak ta. Sige, di ta kayon. Oh, Almira. Pudno ka dito ibagbagana. Uwan, Marlon. Gatangot to at talaga ti agas into nagawidag. Umay ka, mapantakit din. Saan mo latan nga ikan kanuday di at tao? Agpasyerta. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Mapan kunto kitaan ti anak ko ngagsakit. Naimbag nga oras mo, Marlon. Anya ti masapol mo kanyak, Manong Rudy. Kanapay nga imay ka dito'y balay mi. Saan ako nagpalpalikaw pa'y? Kaya't ka akasarita. May papan kini Almira nga asawak. Amo kunti may papan iti relasyon nyo. Ngam sa anak lang agsasao. Tapnaon mapasamak ariribok. Anya. Adda kita. Tapno makisarita kiti nasayat kan ka. Pangasim ko ma. Adaywam ti asawak. Ipagpagapumla ko man iti may sang anak mi. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya mi. Mabalin ka di Manong Rudy. Awan panawon ko adumngag kadagita nga ibagbagam kanyak. Kan may sa, nalabit nga awanan panagayat ti asawam kan ka. Isu apumanaw kan dito'y balay. Talaga gayam nga ang panunot mo, Marlon. Gamda ito'y tilaglagi pam. Diyak itulok, ngagnanayon ti relasyon nyo iti asawak. Anya? Pumanaw kakit din Manong Rudy. Awatom langan ti kinapudno. Nga awanan panagayat kan kati asawam. Kat dumteng to ti aldaw, asumurot kanyak ni Almira. Gaputa siyak itan, ti ayayatan na. Amuklatan no anya ti imay imbaga ni Rudy kan kaiho. Mama, Pangaasim ko Marlon. Liklika mo ni Almira. Gaputan na dagsen abasol iti Diyos ter aramitin nyo. uray anya pa iti ibagbagayo, Mama. Jack to aramidan ti kasta. Gaputa agpinpin na tag kami. Kan may sa, siyak itan ti ayayatan ni Almira. Rumbang arod ada kami adwa ti agden na. Minamaag day ta pa nagrastrason mo, Marlon. Apay, saan ka kadi amabutang iti mabalin nga aramidan ni Rudy kontrakan ka? Saan ko akabutang dayji a tao, Mama? Kan may sa, siyak itan ti ayayatan ni Almira. Isu nga awan to nga rod Apolos, ti mamagsina kada kami. Nakikita kayo manan kini Almira nagkuyog idikal man pari Marlon. Amom, siyak ti masiksikuran. Gapo iti madingar aramiden nyo. Kat, anya ko mano nagkuyog kami manen. Anya ka di ti parikot mo maipapan iti dayta. Siyak ti mabutbuteng para ken ka pare. Kasano, numapanunot ni Sir Rudy ti agdanom. Sigurado mabalod kayo, ano kasta? Awan serbi dagita nga ibagbagam, pare Alex. Kat daytoy laang ti maibagak. Siyak itan ti ayayatan ni Almira. Isu nga awanan ti maaramidan ti takrot nga asawa na. Ala, makamukha nga rodan pare Marlon. Ngam sapay la ko ma. Ta saan to analadaw ti amin. Inton makaamiris ka. Anya ka di manan ti umay mo ibaga kanyak, Manang Ella. Apay nga adda ka manan dito'y balay. Amok nga amumun ti gagarak ading ko. Kayat ka manin apalagipan, gapoy ter aramidan nyo kini Almira. Pangasim ko mamut, aday wamon day di a babae. Gaputa mabutungak iti mabalin ang mapasamak. Amangan no makapungtot ti asawa na, kat anya pa'y ti mapanunot na nga aramidan kan ka. No day tamanan ti ibagam, Manang. Pangaasim ta agawid kan. Gaputa jak kayat ti agtungpal iti ibagbagayo.
Awan to apulos ti mamagsina kada kami. Gaputa agpinpin na tag kami. Mamin ano kadipay nga ibagak dayta. Talaga adi mo kaya ti dumngag iti pamagbaga, Marlon. Ala, makamukha nga ron. Sapay lakuma, tadikan to agbabawi iti udi na, gapu iti kinatangken ti ulom. Saan tapay nga agawi, Dani? Ituloy tapay tagpasyar. Kalpasan na, mapantan to ag shopping iti para kada kayo iti anak mo. Sigati makaam mo, honey. Sumuro taklata iti sa dinuman akayat mo apapananta. Agyamanag. Ay ayatan ka unay. Kat jak kayat nga agsinata. Kasta Ahmed, sigati ay ayatak. Saan kat ati asawa? Pangaasim ko, ma'am, Manong Rudy. Isanod mo ti daro mo kontra kada kami kan ni Almira. Jak kayat ti mabalod. Namin ano a kinasarita kay di. Oh. Nagpakpakasyak pa nga daywam ti asawak. Ngam di nakimpangag. Ituloy ko ti reklamo kontra kada kayo. Pangaasim, Manong. Isanod mo kumatidarom mo. Nabatad dagiti pamanagnek. Isungag talinaid kayo ang nakabalod ken ni Almira. Unay yan dahi iti ang nagbanag ang ading ko. Maasyanak unay iti kasasaan mo. Agpapan kanya. Kasla madudug ti puso ka makakita kan ka diti pagbanudan anak ko. Nagsakit para kanyak nga inam, Marlon. No dimngag kalakuma kada kami ini. Nalabit asana napasamakan ka ti kastoy. Pakawanan da ko, mama. Nabulsa kak iti panagayat ko kan ni Almira. Ala, no pa'y kasta tinapasamak. Agsingsingput ka dito eh. Barang makarwar ka tumat lang. Husto ni mama ading ko. Mangnamnama kami ang mapasamak to dayta. Basta agsingsingput ka kuma. Di kagdanag. Kanayon da ka asarong karan. Kumusta kan dito pare Marlon? O toy, inyagan kayo ti prutas. Maan ka, tapno pumiksa ti resistansyam. Agyamanak, pare Alex. Maladingitan, kan masaya nga nakin ka pare. Ang aman niya nga rod. Agsingsingpat ka dito pagbaludan. Tabarang mapabiit ti irurwar mo. Un pare. Talaga akas dati araminak. Katagyaman na kayo. Sapay la kuma. Tadan to pa'y masakbayak. Itilaksid ti kasto ana pasama kanyak. Wan pare, kadwada ka mangidaw-dawat iti dayta. Ita, ikarkarok pa'y laang ti basol ana aramidak, Mr. Lonely. Mangnamnamaak nga adanto pa'y gundaway a makarwarak kat mawayawayaanak manen. Kastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, pudno anarigat ti sitwasyon mo ita. Ang aman niya nga rod, anusam, tanya ngay kat nagbasol ka. Tay kunada nga ruden, no sana nasaya ti aramid mo, dakes tumet ti pagbanagam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.